Ja, des Chris McDonald oqalugiarnissamanut tas massakkut piareersariortoq takuneqarsinnaarsiinimi ilisimatinneqarpunga matungor aatsaat arfinerpingasoqeqqa ammartussaasut tas inuppassuingu taqqamani utaqqipпут isernisaminnut maani nuutimassortarfissuani tusarnariarlutik maannakkullu maani aqissuinermi aqissueqataasor kommuneqarsammarsuumeersoq nikki Lybert Bertelsen nikorfaratigaara nikki inooriatsimi pissutsinut ilisimasallit oqalugiaq tikkiartornaani suna angorusussimavisiu siullermi aaqqissuinerma ampeqataamiuna mainuan ingerlanneranni taamainuan ingerlanneranni sundhedsdepartement saqqummersitinissaminnu Chris McDonalds atorussimamikku tau aaqqissorlugu mainuan imaattorl kommunila ta una saqqummertussaavo saqqummerpo amma peqqi.kiili aaneqarsina pissarsiariniarani qanormi unnukmanna aqissuinermi qanuangusaqarnissarsi neriutigaasiu uani anguniagan igaasu inuunerittamingaannaarami inu ukiumman aalanerulernissa anguniagaramik inuunerittan taamaalilluni amma qano aalanerulissaagut inuaqatiittut tassani isumassarpissu assiingit uani pusulifeqarfinni atuarfinni meeqqerivinni inuinnaaluor peqatiiffialuarulluunni una atorluarsinnaallu aalanerulernissama isumarpassu iluani nikki Lybert Bertelsen kommuneqarsammarsuumit aqissueqataas qunaapassorsinnaatiit qano tasnakkataatigut oqaatigisinnaarput maani nuuptimassortarfiani inunnut 1500 inissaqarmat nummiullu tassa suliperiarfisaqarpusi maanga nuum timassortarfissuarmut tuornaraarnissassinnut